Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinge di tinaga na Philip, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abalo, ket manipod na tay ti asawak, marigatan akon a makasapol iti kasken kuana. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Philip. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tatang, itata na itabo ng tibangkay ni Nanang. Kaya't ko nga ijaayan ni Lola ti pagnaadak. May mayat ngagpaiso anak, no ijay kan ngagnaag. Tapno saan ka akanayon ngagmay-may sa dito balay. Nang rona no kastang addaak iti trabaho. Kasawayo pa'y ngarot ni Lola Ibagayo nga ijaya kun ngagnaad. Sige, Pamela anak ko. Saan ka madanagan? Takasaok ni Lolam. Umanugot mat siguro day jay, tatang. Wala. Apay ko maasaan nga Nanang, tangay na itabo nun ti asawak. Awanan ti kadkadwa ni Pamela iti balay. Kaya't na dito'y balayo ti pagnaadan na. Ay katwan Philip. Awan ti problema iti dayta. Basta agitad kalakit day para iti masapsapol na. Tambumot ngawan pagsapulak. No saan nga agtaraken laeng iti dingwain. Una nan. Makipagnaadlaan ka na kayo. Ngam siyak matlang ti makaam mo karag iti masapsapol na. Nasaya at mga rodno kasta. Ibaon mo nga rudan dito'y balay ni Pamela. Kumusta pare? Nagligat nga rod pare. No kasta sumang petak nga agapoy ti trabaho. Siyak pala ang tagluto iti kanak. Kasta mata na siyak ti manglaba kanag iti badok. Kan siya kong tagdalo si Gibalay. At damot din makatawan, manipod pimusay ti asawam. Apay, awan planom ang mga asawa manen. Ha? Ay na pare, narigat ti agmay maysa. Mangsapol kakid din iti armam. Iti kasta, addakad kadwam ijay balayo. Huwag ngagpaiso niya. Ang adang ata mangayat kanyak, kat may sako na balo. Ay sus pare, ado dita. Anya di masapol mo, Manong Philip? Umaya ko maagaram, ading ko. Ha? Saan ka di abalo kan, Manong? Wen, adamot ten makatawan manipod na baloak. Kaya't ko kumamit nga damanan kadkadwa kiti balay. Kat, ti anak mo ngay, Manong? Ada iti ayam ni nanang ko. Ijayan nga agnanaed. Kat namayat ka, iyawid ka. Anya? Saan nak nga ikasar? Ikasar kan to, ano makaurnong ta. Iyawat ko kan kati sweldok, tasi kati agurnong. Ang ibawas ko ay ti sweldok ti allowance ti anak ko. Sige, Manong. Payam ta panunutag pay. Saan mo kumanabaybayagan natin ko? Awan mo tanasawak. No kaya tenak, umay kan agnaed iti balay ko, tasikan ti agbalin nga asawa. Nadamag ko nga agar-aram ka kanaon. Apay, dakes ka din no agarimak nanang? Saan mat? Ngam palagipan ka laang Uray ko mamaadaan kan iti may kadwa pamilya. Saan mo kumalatabay-bayan ni Pamela? Ikari ka na kayo nanang. Jak tulipatan ti pagrebengak ni Pamela. Nasaya at mat nga rod no kasta anak ko. Oh, kumusta man gayam ti anak ko? Nasaya at latamait. Agad-adal ka dimot lang nasayaat? Uwan mait. Nagagato mat dagiti grado na. Nasayaat nga rod no kasta nanang. Da kayo pa lang ti makaamoy ti anak ko Tani, busy akmat iti trabaho. Wan,
Gam umay mulat tamo pasyaran sag paminsan Sige na lang. Umayak to iji balayo. Oh, anya ngay pare. Kaya't nakakadi ni Mari. Kaslakas ti mariknak pare. Anya pa lang ti sana pangayatan kanya kat ang damot ng balay ko. At dapat trabaho. Sabagay, angam, balasang ni Mari. Amangan no addamat karibal mo. At dalat na karibal ko, ngam lamangak kanakwana, tadakat nga rot balay kon. Nagdiagar aram kat baruda pa'y, awan pa'y bukod da abalay. Sabagay mo't kadi pare. Nuusaran ni Mari ti panunot na. Si kalakit di ti pilyen na. Rumbang lang pare. Uray jak pa'y maikasar ita. Agurnong kami pa'y. Kat iso ti mangigam iti kwartak. No kasta, kayat mon ti sumurot kanya kiti balay. Wan basta tong palam no nya dagiti ingkarim kanyak. Wan Mari, ikarik. Siyak ti mangigam iti kwartam. Wan, itid ko amin kan ka. Ibawas ko lang ti itid ko nga allowance ti anak ko. Nasayatan dyan alawag. Tadyak kat may lawan sumurot kan ka. Nangiyawid ka mat gaya man iti babae si ka Philip. Wana nang. Iso di babae anadamag yu idi nga ararmag. Okay laeng kenkwa na. Saan kayo nagkasar? Agurnong kami pa, sa kami agkasar. Ay kat iso nga road. Nasayaat mo, tadan kadkadwam. Ada magasikasukan ka. Wan nga rod nanang. Nagrigat kayam tag may maysa. Awan para labakan para luto. Ay kabara nga, no nagagat ti babae nga iniyawid mo. Nagagat mo't siguro nanang. Tama rin grigat mo't ti kasasaad da iti biyag. Kumusta nga iti biyag mo ita? Tadan ni Mari akabalay mo. Lumuklok magkaa pare. Wala, tamaasikaso nag-austo ni Mari. May labaan nak. May lutuan na kiti kanak. Kanda dumapay. Nasayaat mo't nga rod no nagagat, pare. Awan mo't makunakin kwa na pare. Nagagat mo't nga gunay iti unag ti palay. Ay na. Swerte mo't nga rod nakan kwa na, pare. Ura iso pare. Swerte mo't kanyak. Kagat-gatang mo lang iti baro abag mo. Gimatang kamanan. Nakurso na daak nga rod, Philip. Nagpintas nga min. Iso ajak nalapdan a ginatang. Gunggunak mo titibagi ka. Tanagagutak mo't nga agtrabaho iti unag tibalay. Ala nga ron. Kita ma. Saan mo unay ti aggastos iti awan kas-iskan na abanag. Saan ka matla rumrumwar? Saan mo matla mausar dagita abag agat-gatangam? Wen, Philip. Maudi day tan abag agatangan. Si kamot gayang Pamela, anak. Apay, anyat masapol mo? Adalaang kayat kong kaibaga, tatang. Anya dayta? Allowance ko laang tititidyo ka ni Lola. Awan pa'y paggatang ko iti baro akawis ko. Ngam ni Auntie Marie, kanayon ko ang makita arumwar. Panay baro amin nga usar na. Idinto ta siya, daan amin. Awan pa'y baro. Anya? Ne? Jak amo arumurumor ni Maria. Kan jak amo baro amin nga usar na. Ikandak ko mamot iti paggatang ko iti baro nga usar ko, tatang. An-anusak da kiti daan akawas ko. O sige anak. Ikan ka. Ngam into nagsweldo akon. Taawan igam ko ita akwarta. Agyaman nak, tatang. Manon ti urnong mo, Mari. Anya nga urnong? Manon na bulan na si katipang pangtadak iti sweldok. Manon nga iti na urnong mo. Kasla nagdakkel matititid mo kanya? Iti kinaado agagatangan, kurang pa ititid mo asweldom. Kaya't mo asawan, pulos nga awan urnong mo. Awan tamay gatang mat amin iti kasapulan dito'y balay. Anya, apay ti asawa kiti kat adamat mo urnong na. Ay katagsabali kami iti asawam Anya nga iti kagunggunaak amangas asikasukan ka, no jak mat magatang amin akayat ko. No biru ka matlagayam kanyak dagitititid mo, agsina talangan. Pumanawak itamat lang. Anya?
Imbaglakit din tamok tinararamid kong katsana ka nagsikong. Agbabawi ak kumakat anakidanakan ka. No kasta, pinanawan na ka ni Marie. Wan pare. Kan jakmatan kayat ni Marie. Gastador a babae. Iso nga agbiro kaklagan iti sa bali. Day babae, saan ko nakasapulan nga ikan iti kwarta? Tay adda trabaho na. Ay katuna pare. An-anwom ti babae agastador ngay. Hagasam, binusbus na amin aswildok. Pulos nga awan na urnong na. Bayamon pare. Sana balay? Tapi manawon ijay balayo ako nam. Adda cellphone anabati diti waiting shed. Kaslangin ina na cellphone. Sino nga tati akin kuko iti daytoy? Nay, naguni. Adda umawawag. Sung batak man. Hello? Hello? No, sino ka man ang nakapidot iti cellphone ko? Pangaasim tayo sublim ko ma. Importante laon ay tilinaon day ta a cellphone. Mangtudak iti gunggo na. Ay, saan na masapol, ma'am? Isublik ti cellphone nyo nga oray awan gunggunak. Sa dino nga ro ti pangkitaakan ka. Andak ti waiting shed na nakaibat yan ti cellphone, ma'am. No kasta, naibatik gayam dita. O sige, umayak dita, itamat laang. Sige, ma'am. Urayan kayo dito eh. Bye. Tangay, saan mo mat nga awaten ti kung gunam nga itad ko kan ka? Umay kalaangan agpasyar iji balay, tagkapeta. Saanan, ma'am? Amangan no agungat pa iti asawa. Awanen asawag, balo akon. Ha? No kasta, agpada tangarod, ma'am. Judith, kunamlatan kanyak. Sika, anya tinagan mo? Sak ni Philip. Ano kasta? Agpada tagayam abalo. Wen, isa sige. Umanugot akon nga umay agpasyari di balayo, Judith. Nagtakkel gayam ti balay mo, Judith. Saan matunay? Pondar mi iti day di asawag. Kan ada negosyo mi, anapanawan na. Iso ita ti iman manihar ko. Apay, awan planom amaki asawa manan? No at dalakit di magusto ka lalaki, apay kit din asaan. Oras yak. Kaya't ko kumamot ni mga asawa manan. No, adalakit di mangayat kanyak. Apay kit din nga awan. Nasaya at mati pa nagpuspusom. Saan mo kuman nga insubli ti cellphone ko? No dakas ka a tao. No kasta, addan nagkinawatan niyo ka ni Judith, pare? Wan pare, ngam kasmatla ka ni Marie Idi, saan kami pa'y ngagkasar? Limi pa'y kayat. Ket, anyang nga rod, agnad ka di balay na. Andamot balay ko? Apay ngay ngagnaula ki jay. Ayabam nga rod ijay balay mo. Di namot kayat ti agnaula di jay. Iso at tinagtulagan mi, umay agpasyari di balay, ken mapanak mo't agpasyari di balay na. Umay ka kumamot agpasyari di balay, Judith. Siyak matanti kanayan nga umay di balay mo. Ay na, pasensya kan, ngamjak masango. Si kalatan ti umay dito'y balay no kayat mo. Ngamjak mat mabali na baybayan di balay ko. Kan adamat naskan nga aramina ki di balay. Masapul mat nga aglabaak kadagit ikawas ko Alakit din, mapan kan agluto iti kanenta. Mangkita kan ijay ref no anya ti mabalin mo nga iluto. Sadot mat daytoy. Saklatan na kanayon ti paraluto. Di pa'y agluto mat. Anda ka di ibagbagam, Philip? Awan, Judith. Awan. Kinunak, mapana ko nagluto. Anya ti kunam, pare? Saan ka na mapmapan ijay balay da, Judith? Saanan, pare? Naumaakmatan iti relasyon mi. Apay ngay.
Agpaiso, adyak ik-ikan iti kwarta. Ngam, siyak mo ti agbali nakatulong na. Ti sapsapulag, dahil tayo babae ang maasikaso nak. Saan ka tasyak ti mga sikaso ken kuana? Ket maasikaso na kamat idi ni Mari. Ngam kinunamat idi, adi na ammo ti agurnong. Dahil nga road pare. Ti kayat ko iti babae. Di kasla ko makanibakit ko. Ay, kasano ka ngay nga rod ang makasapol iti kas kanibagat mo? Tsaka mo pare. Basta sinaa ko ni Judith. Siya po matipagbalin na akatulong. Aging ga ita, jakon nakirelasyon, kalpasan ti pan nakirelasyon ko kini Judith, Mr. Lonely. Takasla na didigraak meten. Tuy pagayam mo, Philip. Agyaman pagayam Philip iti daytoy apakasaritaam. Ti makunak, no makirelasyon kan tupay, pagtungtungan yo anasayaat, no anya ti kayat mo ang mapasamak. Saan mo nga ikari iti babae, nga itid mo amin na sweldom? Itid mo laeng to umanay, nga agpaay kada kayo. Ket sika ti agurnong. Amin asaan apagkinaawatan, amin aparikot iti pamilya, pinansyal man ken daddo mapay, maurnos dayta, iti nasayaat, ken naalumamay, apanag sarita. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan, ti pagayam nagpailinge, di tinaga na Philip, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.